खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि हादरारि मानास हाग्रामाखौ गोबाव समनिफ्रायनो कभिड-19 थासारिनि थाखाय बन्द खालामना दोनदोंमोन। दिनै दावबायारिनि थाखाय फुंनि 10 रिंगायाव मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवना होबाय। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि मानासआ जोंनि बिटिआरनि गोग्गाथाव। सासे सुबुङा जेरै राव हारिमु थायाब्ला सिनायथिनो हाया थिग बेबायदिनो बिटिआरआव गासै हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मानास हादरारि हाग्रा गैयामोनब्ला थांना थानाया आद्रा जागौमोन। प्रथम কথা হ'ল মানাছৰ আমাৰ বিটিআৰৰ গৌৰৱ আৰু এটা ভাষা এটা সংস্কৃতি নাথাকিলে যেনেকৈ মানুহৰ চিনাকিটো নাথাকে বা জীয়াই থকাৰ যুক্তিয়ে থাকিব নোৱাৰে। বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৰে কাৰণে मानास जुदि नाथाके आंनि जीआई थकार अर्थहीन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना अमल चन्द्र शर्मा आईएसएफ फिल्ड डाइरेक्टर लोगोसे बासबारिनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ दिनैनिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामायाव हाबनो हासिगोन एबा दावबायफैनो हासिगोन होनना फोरमायो। बरपेटानिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। गोजोननाय मोनदों आं जिउआवहाय मोनसे नेशनेल पार्कनि टुरिस्टफोरनि बेरायनायनि जा हाबाफारि बेखौ बेखेवना होनो मोननायनि थाखाय आरो बे आंनि हिस्ट्रि मोनसे सान जानानै थासिगोन। खिन्थु खोन्थाया जादों बाख्नायथावना बाथ्राया जादों बे हालामनि मानसिफ्रा ओरैबायदि कनसियास जे बे हालामखौ जौगाहोनायनि मुङाव जोंनि बे नेशनेल पार्कखौ जौगाहोनायनि मुङाव ओरैबायदि सांग्राङै खौसेथियै खामानि मावबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ टुरिस्टफोरा देग्लाय बांसिन जोंगा मागायै ज' जाजायै फैगोन। मानोना गोबां सम लकडाउननि थाखाय फैनो हायैनि जाहोनाव मानसिफ्रा एक्साइटेड जानानै दङ मानासखौ बेरायफैनो थाखाय। आरो नर्थ इस्टआव नङा इन्डियायाव बेरायथावना जायगाया मानासानो बयनिख्रुइ साबसिन थावनि, जायनि जाहोनाव मानासखौ बयबो नोजोर होयो। माखासे आरोंदायारि जेंनानि थाखाय थांनाय बोसोरफोराव फैनो हायाखैमोन, देग्लायथ' जोंहा बेफोरबायदि जेंनाबो गैला। ओंखायनो आं सानो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै गोनां दङ। मानोना मानास नेशनेल पार्कआ जोनोम जानायनि सिगांनो माखासे हालामावहाय जायफ्रा मानास नेशनेल पार्कआव गोग्लैदों बे एरियायाव हाबनानै दंखायोमोन मानास नेशनेल पार्कआ जानायनि सिगांनो। खिन्थु जोंनि माखासे हयथ' बै समनि अफिसारफ्रा बे हालामखौ सरजाबजोबनायनि थाखाय बेखौ इनक्रस एरिया हिसाबै देखायना लादों नामा बुंनो हाला। दा सावरायनो गोनां दङ। जेखियानो जाया बेखौ लानानै जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा टेनसन जानो नाङा, गिनो गोनां गोनांथि गैया। सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो समस्यानो समाधान जायो। स्पेसियेलि मानसिफ्रा बुंदों एज पार दा माने अर्डार अफ दा सुप्रिम कर्ट मोनफ्रोमबो इनक्रस फरेस्ट एरियाखौनो रिकभार खालामजोबनांगौ, मोनफ्रोमबो इनक्रस एरियाखौनो। खिन्थु माखासे ओरैबायदि एरिया दङ जाय एरियाखौ सुप्रिम कर्टसिम मिसगाइड खालामनानै हरनाय जादों। गतिके बेखौ स्टाडि खालामनो गोनां दङ। सुप्रिम कर्टआ अर्डार होदों नंगौ, खिन्थु जोंनि लकेल एरियानि जा इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थानाय थावनिफोर बे थावनिफोरखौ सरजाबनानै जोंहा मावनांगौ माखासे खामानि दङ, साननांगौ माखासे बिथिं दङ, जायनि जाहोनाव बेफोर गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों फोजोबनो नाजागोन। নাই আপোনালোকে সকলো জানে মানাসটো লাষ্ট 2 বছৰৰ পৰা আমি কোভিডৰ লগত যুঁজি আছোঁ আৰু কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ দুটা মানে নেশ্যনেল পাৰ্কত অহা টুৰিষ্ট সেইকেইটা সকলো মানে বাহিৰৰ পৰা যোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিষ্ট আহে সেইগুলো বহুত কম হৈছে 2 বছৰত। এতিয়াও আমি ভাবিছোঁ কি যদিও ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিষ্টবিলাক কোভিডৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, তথাপি আমি ভাবিছোঁ এবাৰ আমাৰ ডমেষ্টিক টুৰিজমটো যাতে খুব ভাল হ'ব মানাছত। কোভিডো কমিছে, সেইকাৰণে আমি ৰুল ৰেগুলেশ্যন যিকেইটা আছে আমাৰ মানাসৰ যোনটো সেইটো ভালকৈ বনাই সেই পালন কৰিলেহে আমি ভাবিছোঁ কি টুৰিজম ভালকৈ যাতে আৰম্ভ হ'ব পাৰিব। টুৰিজম আৰম্ভ হ'লেহে মানুহৰ জীৱিকা থাকে, আশে পাশে মানুহ যিকেইটা মানুহ আছে সকলোৱে এটা জীৱিকা থাকে। তো আমি অতি আনন্দিত আজি আমি ভাবিছোঁ এবাৰ আমাৰ টুৰিষ্ট সংখ্যা বাঢ়ক, ৰেভিনিউ বাঢ়ক আৰু মানুহ যাতে ভাল এমপ্লয়মেণ্ট এটা পায় তাৰ কাৰণে আমি শুভকামনা চবৰ কাৰণে আমি মনত ভাবিছোঁ।
এইটো অকল মানাসৰ নহয় আমি অতি আনন্দিত ৰায়মনাও খুব সোনকালে আমি অপেনিং কৰিব বিচাৰিছোঁ যদিও আমাৰ এতিয়া কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে তথাপি আমি ভাবিছোঁ যদি আমি ট্ৰায়েল বেচিছত এটা ৰায়মনা খোলা আৰম্ভ কৰি দিওঁ আমাৰ আমি এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাম আৰু এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ পেলাই আমি নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে প্লানিংটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে সকলো শুনিছে কি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে এইটো ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে যাতে আমি এই ইমান মাটি যোনটো আমি এতিয়া এনক্ৰ'চমেণ্টত হেৰাই আছোঁ আৰু হেৰাইছোঁ এইকেইটা আমি যাতে লাহে লাহেকৈ ৰেষ্টৰেশ্যন আৰু মানে সেই মানুহবিলাকক ৰিহেবিলিটেট কৰি যাতে আমি এইবিলাক মুকলি কৰি আকৌ আমি সেই ফৰেষ্টত লৈ আহিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ লাগি আছোঁ যুঁজি আছোঁ আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডে টু ডে এনক্ৰ'চমেণ্ট মানে ৰিমুভেল আৰু সেইবিলাক এক্সাৰচাইজত লাগি আছে কষ্ট আছে এইটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এনক্ৰ'চড আছে আৰু তাৰ মাজতো আমাৰ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্টৰ যোনটো ট্ৰাইবেল ৰাইটছ আছে এইবিলাকো আমি কামটো কৰি আছোঁ খুব সোনকালে আমি ভাবিছোঁ কি এটা প্লানিং কৰি আমি ষ্টেপ ৱাইজ ফেজ ৱাইজ যদি গৈ থাকোঁ আৰু ভাল ৰিহেবিলিটেশ্যন প্লান যদি লৈ আমি কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আশা আছে আমি এইটো মুকলি কৰিব পাৰিম আমাৰ আচলতে আমাৰতো বাৰু বন্ধ হৈছে ক'ভিডৰ কাৰণে কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া নিকটৱৰ্তী যিবিলাক গাঁও আছে EDC আছে তাৰে যিবিলাক লোকে মানাসৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত সেই মানুহখিনি আচলতে বহুত চাফাৰ কৰিছিলে গতিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো ছেপ্টেম্বৰ মাহত খোলক কিন্তু ওপৰৰ পৰা আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমাক পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ডমেষ্টিক আমাৰ যিবিলাক